Chibay ule. Vawiin nun kong Hruaitu atan. Good Friday Zunzam PART-2 kan ngay hlahole do na. Nimin lama kan suito ang kan, Vawiin na kan devotion hi. Ring tu to pot tan chuan apoy mo 5 week mayani. Lalpanin kanin pol na atan kan lo mangle theu don ya. Amasain chanchin tha mathai jek bung somni le pasari chang somli le pani thu hi lo ngai thale ila. Midang ma atidam thina ma ni ain tidam thei silo. Israel lal ani alom tuna hian cross ata chulo chukang miang. Ti chuan ama chukan ringang. Lalpan athu malsom ro se. Amen. Nimin lama lali suwa kianga mi pani te thi chan. Cross an ken be chan chu an ma ni sual na awang nge yani ti kan suito a. An poi khoi alen e mawang ani ti in kan suito ani kha. Kan lali suwa thi chan ero chu ama lama asual na rorel tu ten ti hlum na tham tur eng ma kha an zong ngel chung po in an mulawa. Achan chu keima ni sual na ani apurni. Asual na nilawin isual na le kasual na apurani. Lali suwa thi chan chu nang le ke hi kan ni ti kha kan suito a. He thua wang hian lali suwa kan mangai le zual phata im ka heto lem lo ve. Keima ni lama kan chiang tura ngai la. Vaina hian athisena alei. Athisen sor kang veka kan tur ai tur tu. Lali suwa hian engkim ati thei lain. Nang le keima awanga thil pani ti thei lo ani thu kan seido na. Toy te chau ani ang ngun takin kan lo ngai thale donia. Nang ma awanga lali suwa ti thei lo thil pani te jinga amasa jok chu. Ma ni ain ti dam thei lo ti hi ani. Juda pui thiam te le khajek tu te. Juda sa khuroi to lokrual ho khan. Midang ma atidama ma ni ain ti dam thei si lo ti in antong el khuma. An musit kop mai ti ro. In ti dam la cross ata khalo chukro ti chuan kan ringang che ten han ti khom ve la. O lali sotan khan cross atanga chukha avan chak don em. Nima sela athelo. Idam na tur le isual te ngai dama a theinan nang ma awangin suala siamani to wangin a theilawa engkim ti thei khan ma ni ain ti dam theilawa pathian anga oma pathian tluka chu a thalhel hlei theilawani kha achan chu aro rel nia I chan tur rap thak zia ria a angai to lutuk chi a ain ti dam thei na a ma se nang ma awangin idam thei na turin ain ti dam theilo ani lalpa ro pui ro se apani na chuan engkim ti theila ro pui ber kan ti la ya nang ma awanga lali so ti theilo chu min mangai lo a theilo ti hiani lalpa ro pui ro se kong dangin soita ila eng ang po in lo sual to thin ma ila lali so hian min ho theilawani lalpa ro pui ro se kan sual san chungte kan uire san chungte zungot kan boy puya dax lama kan tlan sana sumle pai ngai nat na lama kan tlan sana ama kan ngai sakman lo biakin dari hereng chungin ama chibai buk tur point kani khom hlei theilowa khovel thil te hian ti sa thil te hian kan ngai tu na arwai bowa nima sela chuti chung chuan min mangai lo a theitlat lo fakla po du chuan min mangai hitu man an nial theilo ve atiani chu lalpa ro pui ro se hewang hian pathian min mangai na le khongai na thinlung chung ril taka man fu tu le lo lung oi pui ngoi tu puchong khupa khan hla in akhil nge ani kha o khongai tu pathianin kan thinlung chunga hian tharau min pek lom na hi khovel finin azolo ve mikhin na hian mifing na hian angai tuat suak zo lo wache ka chandam tu I thuruk hi atitop mayani lalpan amangai zia chi hi philosophy emo science mang emo approve kheratul ran lo crossa itur ai tur turin wana tangin afa pamal le chun aron kalwang wanga itur ai crossa
saruakin an kheng beta nang chu I ol dera ni khatiro chu po ami thiang lim te ta na ni lo a mel ma misual boral mabak itana ni avaru pui em lalpa chu fakinom ro se setana hian ani te hi chu mo arui zeu zewa a hlok na tur te hi adap thiam riawa a moilo po hi angai to ngai lo a nom na hi mo a thalel ve khopa I khe chiang lo ani kha ti in min lo hek thin ma se pa dinglama min sui pui tu parakletos ukil lawyer Isu Krista min sui saktu kan ne ya he khongai na kong a hon chung hi chuan kan sul nu awangin min iai ngai lova min mangai lo a theilo lalpa ro pui ro se nima sela he khongai na hun chung nge hian ama ero chu kan naya kan pana ama kan tluk lu atulani chuwangin Good Friday Zunzam hian min phuar ring sela pathian mangai na chung chuan zia le a khongai na thuk zia hi ngai tu a reng ila keima ni awanga engkim ti theitu ina ati theilo pani te hi I kherengang u ma ni nangma awangin ain ti dam theilo ma ni a mangai che awangin mangai lo che hi isual chungpo in a theilo lom thu an hena isoyang u lalpa hi kantan a hlungot mai tir u lalpa na thu malsom ro se amen itong trayang u lalpa chungnung ber min mangai tu vaina hian pathian thu toy te Good Friday Zunzam PART-2 kan longai kha ho le ta a I khongai na le I mangai na thu zia sei zia san zia hi o avan mak em mi fing mi rin na hian mi thiam te fin na te mi ring mi rin na te hian angai to thiam lawani engtin nge mi sual kata na lo thi ngot ti hi amma kani chuwang chuan vena hian min mangai na wangin lom thu kan soya I khongai da changtu te hian keini po hian lalpa kan mangai che ni mangai zual zel che po kan du a itan kan nun pum pui mai hi tukina hian kan ron hlan thar le e nangin tharawin min hruaila Vawiin kan nun kong te po min hruai le ang che min chandam tu kan lalpa Isu mingin kan di le amen lalpan malsom theu cheu ro se nilen duam le vek ule